खुलुमबाय निउज 24 बड'लेण्डआव आं कनक चन्द्र बर'। गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै दिनैनि ब्रेकिं रादाब। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा हालामाव गासै सा 45 साख्रि आवलाफ्रा जाग्रा मुवा रानदों। गैयैफोरा मावना जायाब्ला रसा नांनो गोनां जायो। सानसेनि खामला मावना मोननाय रांजोंनो साननि आदार बुथुमनो गोनां। गिख्रंथाव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनायाव भारत नाङैनो 23 सान लकडाउन। बे समाव सोर माबोरै जादों थादों बेखौ गावबा गावसो मिथिसिगोन। बिदिनो गोबां खामला मावना जाग्रा सुबुंफोरा अलखदाव गोग्लैनायखौ बुहुमनाङैनो नुनो मोननाय जादों। दिनै बुधबाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा हालामनि साख्रि मावग्रा गासै सा 45 साख्रि आवला बिथांमोना गैयै न'खर खामला मावना जाग्रा बिथांमोननो जाग्रा मुवा रानना फारियै साफायाव दालि सेरसे, आलु 3 किल'ग्राम, जानाय थाव लिटारसे, बिस्कुट पेकेटसे, संख्रि सेरसे, डेटल बथलसे आरो साबोन बेफोर मुवाखौ बिथांमोना राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जायो। नुनो मोननाय जायोदि गामि गामि हाबनानै बिथांमोना गैयै न'खराव आरो खामला मावना जाग्रा बिथांमोननो मुवाफोरखौ रानना होनायखौ नुनो मोननाय जायो। ভাল লাগিছে দিয়ক, আমাৰো বহুত কষ্ট হৈছে। আমি লকডাউনৰ কাৰণে ধৰক আৰু বেমাৰটোৰ কাৰণে আমি ঘৰৰ পৰা ওলোৱাও নাই, কাম বনো কৰিব পৰা নাই, বিয়াৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিছোঁ। এজন মানুহে ঘৰৰ মানুহে যাই গৈছে ফুৰি যোৱা চাউলি আছে তাতে। মোৰো এটাই ল'ৰা হাজিৰা কৰে। সুখী হ'ম, আমি এতিয়া কাম কৰিব যাব নোৱাৰোঁ, ঘৰতে বহি আছোঁ। ঠিক আছে। नमस्कार जितु जोंफोरा दायो बे कस्टिं बन्दनि थाखाय जोंफोरा जानाय लोंनायनि बहुत खस्थ' जादों। बेनिखाय जितु दा बिथांमोना जितु साकरि मावनाय बिथांमोन बिसोरो माने जोंनि दिगदार खस्थ' जानायखौ नुनानै अननानै जोंनो जि एसे एनै मा बुस्थु होदों बेनि थाखायनो जोङो हामबायबावदों। गिबि गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय। बड'लेण्ड बुब्लि ना बड'लेण्ड बुब्लिखौ आं साबायखर बावबाय आरो एंखरखौ बावबाय। जों साख्रिआवलाफोरा गासिबो ज' जानानै जोंनि हरिसिंगा हालामनि खोन्दोसे नैबे जों हरिसिंगा हालामनि साख्रिआवलाफोरा फरगेटआनो जा मास्टारानो जा जि अफिसावनो साख्रियानो मावा जाथों मानो बिथांमोनजों गासिबो ज' जानानै जों अनसुंथाइ एसे होदों। जिहेतु माइरंखौ सरकारनिफ्राय होखायो, ओंखायनो जोङो दालि, संख्रि, सिनि आरो बिस्कुट जानाय मुवाखौ जोङो होदों। दिनै बेहाय मानि थाखाय मानसिफ्रा थुबुर जाफैदों आरो नोंथांमोना बबे माबानिफ्राय बे मा राननो नागिरदों? दिनै जों हरिसिंगा ओनसोलनि एमप्लयि मोनसे जोंहा माबा फेडारेसन दङ। आसामनि इडुकेसन मिनिस्टारा जेरैहाय मिथिहोदों बे बुहुमनाङैनो जिथु माने कर'ना भाइरासाव गाग्लोबजानाय बा नाख्रेबजानायाव माने गोबां सुबुंफोरानो खामानि मावनो हायाखै, निखावरिफोरा फ्राय माने खोब खस्थ'यै सोलिदों। बेनि थाखायनो जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि जिथु बिथोन हिसाबै बा अनुरद हिसाबै जों एसे एमप्लयिफोरा जि हायो न'बा खमैनो न'बा माने एसे सुंथाइ माने हेल्प होनाय हिसाबै जिथु माने होदों। जों बेनि थाखाय दिनै एसे जों माबा राननो लाखिदों। बेवहाय जों सरकारा आसाम सरकारा जिहेतु माइरंखौ बिसोरो साप्लाय होगोन होनना बुंबाय, बेनिखायनो जों माइरंखौ गारनानै जिবিলাক इसेन्सियेल कमडिटिस जेरैहाय जोंनियाव दङ माने न'खरसेयाव 1 किल' दालि आरो सेनि 1 किल' आरो बेनिफ्राय जानाय थाव गुबै माने 1 लिटार आरो बेनिफ्राय आलु सेरथाम, बिनि लोगोसे संख्रि सेरसे आरो ओमफ्राय साबोन दङ आरो बेनिफ्राय बिस्कुट दङ। बेखिनिखौ जों लानानै एराउन्ड 400 पार फेमिलि बे जों बिदि লকডাউন চলা সময়তে বহুখিনি মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। সেই মানে অসুবিধাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ গৰীব শ্ৰেণীৰ লোক তেওঁলোকৰ চলাত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। অসুবিধা হোৱা হেতুকে
আমি যিখিনি কৰ্মচাৰী আছোঁ আমি যদি অকলে অকলে দিব যাওঁ গাঁৱে গাঁৱে 5 ঘৰ বা 4 ঘৰকৈ তেখেতসকলে হয়তো আৰু পুনৰবাৰ কাৰোবাৰ পৰা আকৌ ডাবলকৈ ল'ব। সেয়েহে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কৰ্মচাৰী লগ হৈ প্ৰায় 40-45জন কৰ্মচাৰী লগ হৈ আমি একগোট হৈ যিখিনি ধৰক একেবাৰে আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া সেই মানুহখিনিক আমি সহায়ৰ হিচাপে কিছু পৰিমাণে সকাহ দিম বুলি আমি মনতে ভাবিছোঁ। আৰু এই বস্তুখিনি আমি ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিও আমি মজুত ৰাখিছোঁ। আমি আজিৰ তাৰিখত দিম বুলি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। দেখিছোঁ আমি এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি মানে অনুদান দিছে বা চাউল দিম বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু মানে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকলে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি আহ্বান জনাব? আমি এতিয়া চৰকাৰে যিখিনি চাউল ধৰক যোগাযোগ বা দিছে, যিখিনি ধৰক আমাৰ একেবাৰে গৰীব শ্ৰেণীৰ মানুহ তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে চাউল পাইছে, আৰু যিমানখিনিয়ে ধৰক যাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল তেওঁলোকে অৱশ্যে চাউলটো পোৱা নাই। সেয়েহে যিখিনিয়ে পোৱা নাই তেওঁলোকক আমিও তাৰমানে সহায় নিদিওঁ আমাৰ ফালৰ পৰা, আৰু যিখিনি একেবাৰে গৰীব তেখেতসকলকে আমি দিবৰ কাৰণে মনস্থ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোক এই যিহেতু আমি লিখিত যিখিনি কৰ্মচাৰী সন্থাৰ হিচাপে আপোনালোকে যিহেতু কৰিছে, গতিকে তেখেতসকলক কি আহ্বান জনাব? আমি তেখেতসকলক এইটোকে কৈছোঁ যে যিহেতুকে তেওঁলোকে কাম বন কৰিবলৈ বাহিৰত যাব পৰা নাই, আমি দেখিছোঁ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া, বাহিৰত ওলাব পৰা নাই। আমি গোটেইখিনি কৰ্মচাৰীয়ে লগ হৈ কিছু হ'লেও অন্ততঃ অলপ সকাহ দিলে তেওঁলোকে অলপ নিশ্চয় সকাহ পাব। সেইবুলি আমি কিছু পৰিমাণে অলপ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ বস্তু বাহিনী, সেইখিনি আমি দিম বুলি তেওঁলোকক প্ৰয়াস কৰিছোঁ। যদি লকডাউনৰ সময় যদি বৃদ্ধি হয় তেতিয়া আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা ল'ব? লকডাউনৰ সময়সীমা যদি বৃদ্ধি হয় পুনৰ আমি দিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। আমি সকলোৱে তাৰমানে একমত দিয়াৰ কাৰণে। এটা ইচ্ছা দিছে নে চৰকাৰৰ আহ্বান মৰ্মে? চৰকাৰৰ আহ্বান মৰ্মে নহয়, আমি আগৰে পৰা ভাবি আছিলোঁ আমি কৰ্মচাৰীখিনিয়ে আমি অকলে খাই থাকিলে নহ'ব, আমাৰ বাকী বাই ভনীসকলেও খাব লাগিব, তেওঁলোকক আমি দিম বুলি আগতেই প্ৰস্তুত কৰি ভাবি দিছিলোঁ। আমি COVID-19ৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে আপোনাৰ উপদেশ কি? আমি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগে আৰু ডিষ্টেঞ্চ প্ৰায় 1 মিটাৰৰ অধিক দূৰত্বত থাকিব লাগে। সেইটোৱে আমাৰ মানে কৰোণা ভাইৰাছৰ একমাত্ৰ উপায়, আৰু ইয়াৰ ঔষধ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ওলোৱা নাই। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गलायगाव हालामावबो सासे बिबुंगोरा एबा लेक्सारार बिथाङा माइरं रानदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां बिबुंगोरानि मुङा रन्जित कुमार बर' आरो बिथाङा खैराबारि कलेजनि सासे बिबुंगोरा। बिथाङा हिरापारा आरो तामारो होननाय मोननै गामियाव गासै 30 नखर गैजारोङि बिथांमोननो माइरं राननानै होयो। फारियै माइरं, दालि, साबोन, थाव, आलु बेबायदि बिथाङा राननानै होयो आरो लोगोसे गैजारोङि बिथांमोननो बा खामला मावना जाग्रा बिथांमोननो अनसुंथाइ हिसाबै बिथाङा बेखिनिखौ हेफाजाब होनानै मदद खालामदों। बिथां बिबुंगोरा रन्जित कुमार बर'निसिम बयबो साबायखर जासिदों आरो लोगोसे बिथांनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ साबायखर बावदों। रन्जित कुमार बर' बिथाङा लकडाउन समावहाय 30 नखरनो अनसुंथाइ होनाया बिनि गोबां बाख्नायजाथाव खामानि आरो बिथांखौ साफ्रोम रायजो राजाफोरा बाख्नायो। निउज 24 बड'लेण्डनिफ्राय बयखौबो खावलायनो जाहाथे गैजारोङि नखर बिथांमोननो जाहाथे अनसुंथाइ हिसाबै बयबो मदद होलायो बिनि थाखाय खावलायदों। लोगोसे कर'ना भाइरासजों भुगिनो बयबो ओंखारगोन बेखौ खावलायदों। अनन्त बर' रिपर्ट निउज 24।